emva kokuhlala kwemkhandlu iDemocratic Alliance ikhonele ukuphumelela kutfola wamaspala waseKurhuleni njengoba Tania Campell umenyethele kuba ngisodolobha lomasipala lomkhulu. Councillor Tania Campell got 116. Inhlangano isekelwe Economic Freedom Fighters Action SA naletinye tinhlangano njengoba iye kulomkhandlu inetihlalo letingemashumi lasitfupha nesihlanu. No coalitions agreements were entered into. No talks for positions have been entered into. This was a voluntary process from all the parties. Njengobe buholi lobusha balelidolobha kulinzeleke buhlale nalobo lobusebenzisana nabo. Sodolobha lophuma kulomasipala Mzwandile Masina utsi kufanele ANC iqale kabusha ilungisete inkinga libukene nato letiholele ukuthi balahlekelwe ngulomasipala. It's not all lost, it's democracy. I'm happy that the meeting concluded its business, because as a Democrat I would hate to see the meetings not correcting or the meetings not completing because of chaos. Njengobe Masina nalaba lasebenza nabo basalungiselela kuthatha tikhundla tabo njengamalunga enhlangano lephikisako. Kulabanye kuletha tinyembeti. Kulabanye kube injabulo njengoba lilunga leDA Raymond Dlamini ucokwe kuba ngusomlomo walomkhandlu. Kwathi Khetha Shandu wacokelwa kuba ngusoswepu. Kuhlala kwalomkhandlu kwesibili kusata umenyetelwa.